onyo, bisa apa na, di mo yun. Ada Pak Ciro sepet desal, ada saya kelakon. Tayi Jack, cak kaki jadi pola nanti kan ikanan anu duyul. Di mana sambin si anu duyul? Pancekerwa salah samu penemu. Di mana pancekerwa? Panceker, Di selak don, mau tahu lah don bro, bentar. Beda apa Jack, malah rasanan melolo. Naratoju, apa kerempet? Iya. Sarong reko kok betul. Tayi ker, pakaro ketiban malolo kakir ya. Pakaro sa tibi. Ki phone teleponan sal. Agak ya kakek, jadi membuat cewek sendal ke kakek ker. Embah, ki medal gua ki kok kakir. Kang medem cewek angel sendal ke kakek. Arya seganteng tak gendai. Kok akhirnya mau gaya melolo kok. Mandi sarung ganteng kakek ker. Abasal, Arya lamiri original. Karena alem pas tambah sarungan lamiri mapan. Setiri zaman modern. Reng bini tak mandang ropa. Sal, korla penampilan gawat penyapes sepak kunoro. Mulai dimakar kakek sarong lamiri dia. Mulai surpeji. Aduh palang kakek Jack maki umut jauh ke serba Jack si Tire serba online Jack. Mon karan kakek melihat tinggal pesan ke Adis Tour. Dia jual online terpercaya salah mode pereng berkualitas Jack. Pokon tak rogi mon mele ke Adis Tour jo Jack. Adis Tour, toko online terpercaya dijamin amanah. Menjual dan menerima pesanan sarung mulai dari kelas bawah sampai sarung kelas elit. Anda bisa juga pesan sarung seragam hadra atau seragam madrasah dan lain-lain, dan juga menerima pesanan barang apapun sesuai kebutuhan Anda selama barangnya ada di supplier kami. Selamat berbelanja di Adi Store. Munda iya sal, maai mesen ke Adis Store. Maju Jack pamesen. Njok kaki mandi PC ker. Dudi mesal janda besere. Cuma mulai rokok bayi mulai eceran. Cel engkau Jack. Keng mon masalah cewek apa jangan engkau akibat ke dukun sakti kakek. Andi dukun sakti kakek ker. Melang. Maju mun entra Jack. Maju sal, maju ater ker. Mayo. Sarong deh kok pecel kok. Tas dulu kena. Yang kok kiasalin nah. Wadan bisa tak nyaman. Juk utau junita kok bedaya. Ayo. Angkat ayo. Tengok.
Iya kena Roman. Gila kedon kok ki mau dah berurusan. Iya. Masuk. Bung trebong ala kabung. Orang ngandung tabun kembung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masuk, Bung berdepan lot. Ada perlu apa kalian kesini? Wis, tak usah jawab. Engkau lah tahu. Deremah. Ani ngatanya palang salah. Sakti dia je. Kaki, terokan dana cewek kan? Ni tahu. Nisra, wajengke niki jomblo. Jak dukon ini wat megawat asikot gendut pek kope anjir. Jak dukon deh bukan kartu. Jana kanare, aras neng ko kapi. Kula tak tahu ngara. Marin pan ikal takal lah. Iya Pak Dukon, engkau jomblo. Jomblo với bunga. Cak mirami, tangana taku ceke setedu. San, cek boneka kebelaan. Kalau ngungku Dukon, gilanya. Sama kita. Aduh, tangana ibu ceke. Nina bobo, oh nena bobo. Kalau tidak bobo digigit teko. Nena bobo, oh nena bobo. Kalau tidak bobo digigit teko. Telah orang tak beres ongkoria. Arya dukon apa beni ya? Bobo, oh nena bobo. Kalau tidak bobo digigit teko. Bobo, oh nena bobo. Kalau tidak bobo digigit teko. Ayo, tangan anak kibah ke dalam.
Onyo 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 onyo. Bisa mana bi ao mo yo. Ilu ba. Niku anak anjir. Mana? Ya Allah, matang colgem. Udah anak apa deh? Kurang ajar. Seporan tangkan cebah dukun. Toleh kiba ke dalam. Toleh kilai pas popoke. Engkau dan nak Ria minta arat-sarat benih yang terada emak. Ya Mbah Dukun. Engkau lah tahu kakek dah nari kero nyari keributan. Datang boleh lebih le ya ibah aing kotor. Untak ibah wis tak usah dena. Jangan lupa subscribe, like, komen di channel. Jangan lupa ya, Aiful Songzang, oke?